Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwatate, kaunti-inĩ ya Taita Taveta, nĩ kuo mũnini wa President Kithure Kindiki ũrĩa ũbatithĩtio mwakazi atinda akĩhungura agĩthũrima ũkinyanĩria wa mĩbango ĩtiganĩte ya ũkũria ĩrĩa iratwarithio nĩ thirikari nene. Rais Ruto ni fire si fire. Mũnini wa President oigĩte thirikari ĩgaire kaunti ya Taita Taveta makĩria ciringi bilioni 15 cia ũkũria mifango-inĩ ĩtiganĩte ĩrĩa irakinyanĩrio ya uthii wa na mbere. Tumekuja hapa kuangalia baadhi ya miradi ya maendeleo ambayo inafanywa na serikali kuu katika jimbo letu la Taita Taveta. Kwa muda mrefu watu wengi wamekuwa na madharau. Unaona ya kwamba sehemu kama hii yetu ya Taita Taveta maendeleo ilikuwa inafika kidogo kidogo. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Lakini safari hii tumesema ile mipango yote ya maendeleo inaendelea Kenya mzima. Hata Taita Taveta lazima ipate maendeleo. Hamwe na mifango ĩrĩa athurimĩte nĩ waki wa barabara ya kilomita 55 ĩrĩa ĩrahũthĩra mũigana wa ciringi bilioni 2.1 na ĩrerĩkana ĩkũnyitithania matũra matiganĩte ma icigo cia ũmbunge cia Wundanyi na Mwatate. Hati barabara inatoka Mto Mwagodi, inaenda Msao, inatoka Msao, inaenda Mwangea, inatoka Mwangea, inaenda Mbale, inatoka Mbale, inaenda Wundanyi, inatoka Wundanyi, inakuja inateremuka Weruga, inatoka Weruga, inakuja Mgange, inatoka Mgange mpaka Bura Junction. Niseme nisiseme. Oho no athurimĩte waki wa thoko ya kĩrĩu ya Mwatunge ĩrĩa ĩkiria kũrĩkĩrĩra. Tutaweka cold room ama refrigerator, ndio mama akiuza na bidhaa kama nyanya ama sukuma wiki imebaki anaweka katika cold room ndio isioze. Huyo mama atauza leo, kesho kutwa, mtondogo mpaka siku ile hiyo stock itaisha. Hĩndĩ ũyũ ũteti wa gĩturwa kĩa mũnini wa President ndunaga kwĩyumĩria. Atongoria kaunti-inĩ ĩno ya Taita Taveta magĩthing'ĩrĩria Kindiki nĩwe mwagĩrĩru mũno gũtirithia President William Ruto agĩcira itĩna rĩake rĩa kerĩ rĩa wathani gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. We want to tell them you will not get political popularity kwa kuanza kuongea mambo ya deputy president, kwa sababu hii kiti ya naibu wa rais ilienda asubuhi na mapema, na naibu wa rais wetu ni Profesa Kithure Mwakazi Kindiki. Sisi kama wajumbe hatujuti kumchagua yeye, kumweka yeye kumsaidia naibu wa rais, kumsaidia rais wetu. Yale maamuzi tuliyafanya, wengine wetu walichukia, lakini sasa yanazaa matunda. Oho ũteti wa kaunti ya Taita Taveta nĩ wakĩrĩirie mũingĩ ũkĩũrio kũnyita thirikari mbaru hamwe na kĩama kĩa UDA kaunti-inĩ ĩyo. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.